Amange hagendrete kobaga gwatika kurase mesa ya ito ya mayagati ya betaro yelitkolia kabere liyo murayibwense asorogongorwa Nyanza saritukalera nyarakobaga wikiranase county ya Homa Bay naboigo osiolia egati yemerobelio ya magendro mwanchumo ligire naboigo nyanelitkolia kabere magega ya abana bali banyarakoba kwenyolera amabaga yogosoje university bagenda tokoba kweli kia naboigo goswa buna inchira yamo yogo chaka emerobelio yabo yechisemi aselevo area ye university boirire mbiyole nindera gwasemle mwanchumo ligiria onogera tokoba kwego kia kubwatakana maya naboigemerobeli togenda tokoba to kwariganithia asigata seni Kyandizi TV kurwa semesa ya ito yama ya chinga kiaragire chisa 10 nigo tokomera namo nae nanyara kwabagi komanya senchire bwenge kegima hariagenda tokoba gagwataka kubatara namo nabaliki baito bamangana maya ngwera naza sege kagitali gatambe nanyara kwaba tokomanya namo nae nganyale koba agwataka Maiga ye wizara ye chisemi koralia ngani gobono chi university sobotenirwe chi university burachikobo kwena nalibaga liokobanchera abana banyara kobabago swanonye nabo tibaranyara kobagwikirania ekerengo kelia giechibesa osenibo elia baganeirie nigobono litkolia kaberero abana bagera tokoba bakwelikia nagosoa ase chi university ase university ya Kisii nigo hegati ya Bible habanyara koba bana babo libachikoba kwelikia nagosoa naguchaka mirobali echi sebimanyare koba kwemurunganira nagotebanga egati yobo tenene libwechi university echotoranyara kobo gwanchirana nabuigo kubwateli chikelia nyara koba liko Turiko bwato kwa amono mwaziri bwechi semikolenga nabarabo nigo bate bire nigo baganirie bakane ekerengo kelia kyoboteneri bwe university keganeti bwe school fees ilio abana banyare ko bagosoa eli bachake merobelio yabo tam nigo banyare ko bakobolia ewizara yechi seminyare ko ba gego soya nania nengane yona kwene kyabuna abana bande bonsi tibaranyara ko bakoira nigwa anena sechinga chabo Majina najulikana kama Rose na Simiyu ama Mama Hilary Makoha. Nimekuja katika huu mji wa Kisii University na nilifika asubuhi mapema. Process ya kuadmit watoto inaendelea, lakini vile serikali ilisema yule mtoto mwenye hata pia hachiwezi anaweza admitiwa huku hakuwezekani kwa sababu bila kulipa pesa hauwezi foto zako hasiwezi processiwa. Jina naitwa Patrick Odongo. Kusema kweli kwa siku ya leo venye serikali ilisema ya kwamba admission itakuwa free hata kwa wale wenye wajiwezi, si ukweli, kwa sababu kila mzazi mwenye amekuja na mwanafunzi wake hapa inabidi atafute hela kwa sababu it's a requirement of admission. Kwa hivyo vijana walikuwa nasema ya kwamba ati tunaweza ingiza wanafunzi ya kwamba hata bila kitu ndio tulipe baadaye, ni uongo, si ukweli. Kitu ya pili, system iko chini kabisa. Wanafunzi wengi na wazazi wanangangana kuadmit wanafunzi kwa sababu ya nini? Hiyo system iko chini. The university is in compliance with the ministerial. Togosuka mote nigo omraibense Daktari William Ruto nyarekobaga kogendra amonetaro ya magendro yanyara kobago ya chakalit koligoro ime yorogongo ruwa Nyanza igoro lit koligoro nanyara kobago wikirania merobelia magendro ase county ya Migori asanyara kobago wikirana asa chinsemo chia Kuria salit kolero nigo Ruto nanyara koba gako siolia bene merobeli ya magendro ase county ya Homa Bay ase biganyara kobaga koigerera okobwatera nagose okorosi wagwa serikali y'obwamo ase atabire nigo erengete kwendeka kiromo Kenya rekobaga kwenyorera elibaga ase serikali yo ya Kenya kwanza nonyera bo niganyare kobaga kogokera obwama tobuya ubanyare kobokorokana sobangoiga gatiyere omonyene naboigo omuraibo mu bwazimio Raila Odinga. Tuweke amani, tuweke umoja, ndio tubadilishe Kenya pamoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Homa Bay jameni,
Mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Obabe, mimi nawauliza, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimesema hata kama tulipiga kura pande tofauti, sisi wote ni Wakenya. Na hii ni nchi yetu na kila mtu analipa ushuru. Na ndio sababu hiyo nikasema tuunganishe Kenya. Nikatengeneza baraza la mawaziri, nikatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na wauliza nyinyi watu wa Homa Bay, mnakubaliana na mimi tuunganishe hii Kenya jameni? Mnakubali? Nyinyi mnajua mimi na baba tumetoa mbali. Sisi tuko na historia ya kwenda mbali. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, si mimi wakati mmoja nilimsaidia baba? Yeye akinisaidia safari hii iko makosa jameni? Iko makosa? Tokusuka motwe umuwaziri wa obochenu Daktari Deborah Baraza nikanyaleko bagakobolia Abakenya bonsi banyaleko bagochaka kwelikia amono muroberio omoya bugosira obubwenya oshivu kwa litwera lero asamagacho afya house magiga yogo kora obwerani boikirano korwa asoyo kabire omuwaziri wa obochenu Susan Kuminja nigo barasa nyaleko bakoria chiranga nachiko bakwene kinyaleko bagotingia obokoreri bwa botambe ase inyumba eyo ya afya house nanyarabo nigo Susan Kuminja bigo nyaleko bagako gokiremero mberio anyaleko bagako kora ase chinga kira nyaleko koba otenera se wizara yo asanyare kobaga ko muganiria baraza ama yachinga kiranyare kobaga ase ekerogo ekyo ke waziri wabachana have all Kenyans able to access affordable quality care. So we'll run with that and also ensure that the quality of care bill as well as HRH they are passed, and that way we are able to ensure that there's sustainability and that Kenyans are able to access affordable quality. Equally, the issues of human resource has been a challenge, health workforce has been a challenge. I empathize with the health workers, not only the doctors, but we have the nurses, the clinical officers, the physiotherapists, among others. So we really need to also carry on and see how we can ensure that the health workforce have the appropriate environment, the occupational environment in order to deliver the services to all Kenyans. So that is also one of the critical areas. Again, following the president's, the way you do your things, except that you have the Constitution of Kenya, you have the Health Act, you have the act that we did recently, you have the ministry policies. So if you work within that parameter, you should be able to navigate. But also to assure you that I'm available, my sister. Tokusuka motwe okwambokerigwa kwa eboroire gose kwebinyinyi byoboroire bwa enyamoleo amarito agiangyo nabigo chisegichegenga ngati yemechando abasubati nabigo mwana nyaruka agenda tukobagwetera ase county ya Kajiado inero yairere bone byombe hebiko nyarako bigosira obokoreri bumwana enyaruka ime county yenyarako bigwesokia nabo igokobolia buna bamenyi benseme ibanyarako bakweneke abatigere ko barengeta abana abo bagenda tukobagwetera amakongo nonyera bone wizara ichisemenyarako bagekoboligo bigo nyarako bagekobasira abana buna aba bagenda tukobagwetera makongo buna enchire yemo yo kwenyerera emirobiro yechisemi cyabo cyakira litko na mambo ya mimba ya mapema, kuna mambo ya ukimwi na pia kuna mambo ya ndoa za mapema. Na kulingana na vile tulivyopata mkutano wa leo ni kwamba watoto wengi sana sana wasichana wanatoka shuleni kwa sababu ya mambo za mimba ya mapema. Kwa hivyo mimba ya mapema imekuwa kitu ambayo inatusumbua, na katika kwa mashule yetu hata saa hii ukienda utakuta kwamba watoto wako shuleni ndio, lakini wengine wako na mimba ambayo ni jambo ambalo si nzuri sana. Pia tunahitaji community members
kwa sababu wenye wanahusika na kuathirika na the triple threats ni watu wa jamii zetu. Pia tunahitaji mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali kusaidia na kuhusika pamoja katika kumaliza ama kureduce significantly haya masuala matatu. Mimba za mapema katika inayoathiri wasichana wadogo. Ndoa za mapema pia imeweza kuathiri wasichana wa hii county. Ndio maana tuko hapa ili tuweze kuona ni nini tunaweza tukafanya kama county, kama shirika na pia kama jamii ili tuweze kupunguza ama tugosuka motwe nigo abakenya bagenda tukoba bakobwa tukebirengerero byabo igoro yo moroberio bokobwa tukwa wechi basteri asebirengo abya serikali gati ya serikali nene nabo igo chi serikali chiri chechi county abarai hakorwa se county Nyandarua nigobanyara ko bakoborie serikali ngenyare ko bage kobwatanira kobeka sobwa mochi basari cyo erinde nyara ko bage gosira bana balia anene abu babwate okuganya nabo igo banyara ko bagutwara ebitango abi gutagendera mu nemero bali yabo yabotambe yechiseme korengana ntabari yabo igo nigabanyara ko bagoteba nigo oko musara no gotindi ogochi kwarokana ro egati yabara ichinga bakwena no chibaseri cyo nabo igo oko musana no ko anene gwachiwa kwairera amonobo kurumi obogendera ko bakwena kiwa nabo igo kwairera abana bali babeleta konyora chibaseri banyara ko bagosiekerwa isko. Mimi nikaulizwa mambo ya basari, ningesema iondolewe na hizo pesa zote, basari ya governor, basari ya MCA, basari ya president, yote iletwe pamoja ili ikue masomo ni ya bure kwa wanafunzi. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano huku kwetu sisi ambao tuko huku Nyandarua, ukiangalia constituency moja inapatiwa around 40 million wanatoa ya basari, lakini hii pesa ukiangalia haisaidii kwa mwaka mmoja, haisaidii, lakini ikiunganishwa zote za 290 constituency unapata hiyo ni pesa nzuri ambayo inaweza fanya masomo ikuwe ya bure. Kulingana na katiba ambayo tulipitisha mwaka wa 2010 ilisema ya kwamba mambo ya masomo inasimamiwa na serikali kuu, lakini kwa shida zenye tuko nazo katika hii nchi, hiyo pesa ikapelekwa kusimamia hata maneno ya basari, tukitumia ile kitu inaitwa the social component kwa sababu sisi tunafaa kuangalia chekechea, tunafaa kuangalia maneno ya hizi shule za ufundi polytechnics, lakini kwa saa hii tunabidi tunapeana basari, na hiyo inakuwa ni katika tunashindwa kusaidia kujenga shule za chekechea, kuwajengea choo, kuweza kuwapatia ile vitu wanahitaji ndio waweze kusoma vizuri. Kwa hivyo nahimiza hata the leaders that we have in Nyandarua tushikane sisi wote. Ule ako na basari kubwa kama governor ako na 144 million, na msina na muomba make sure amepatia kila mtoto wa Nyandarua basari, na wale wengine wako na basari. Tukishikana sisi wote, hawa watoto watasoma na Nyandarua itarudi where it was before. Aya amananda mangu manchomo ligerelia ntogendera ko batugo kubwateria senchira yobo ikerano ense ya manechi sesato manyara ko bamukomera na amonere Evelyn Sero elidanyara ko ba gago komanya kubwatera na amona bariki baito bamangana amaya TBT lero tukuria Thursday papasiko yes waire omongwana the bad omongwana tumayeti into kiwogo chikwabe kali tukonga lero ya Thursday ebakolo nga Thursday etibeti kare yara kurukwa ladies night kare bwire bora kere mugaso igane yani kurunga WCW yani Women Class Wednesday pero kere Thursday yes ni maitenga na mange otoro bereti yes. By the way, narole kubulinga inki chinkero chitali kobekeru sign language. Yes. Maite ikire ekerengo no nyaba nyangero asoro yo mobo. Abantu no babwene te ba translate injiri mogotera. Yatoka nga kwabekeru muntu sign language kero kino muntu abara akoligere ku rugali otali koigwa. Lakini abo muziki uli aroche beats injiri chiko genda ko kiunoro. Okay. Yakini yale gotoka ansali nse ngonde naro okole bimanyeri encheragete yes. Na bale go capture one two. Tima ito se umuziki ogusi at one point into ikire ense mabune. That is a query.
equation for that matter. Yes. A minute a lot. Because the input. Ekegera kuchangararia maoko ngana kingo teranga maminto mbororo kuchangararia oke kosi ya iguru. You see? But the real thing is inkyo nae kutagitura kubuli nae. Inkyo tari kutangasira naki. Ababa bagona go complaining network de kubwata so moja mira segete. Inkyo dai ko bayra serano egas negendera go Merobiri negendereire tuigure evirero byabo. By the way, amashabiki naragotanga mesi okoranga tunarudi kwa kishindo kekogera our technicians tayari baikire no bari ground no bari metegoro koine kebune sigino eyo onya iteri kubwata wikira ritiko lyankyo igomogoroba aibono nande kara korari setting igaria ase TV yago ororenga nande nkoiranire gitasendi kiandizi natari koira na yerende tukyo mutego ake baminto wadi jasi enjeragete baminto gake mwana baba igekereke all right yemono sana papasiko mwancho murigirente getempatige asamagoko amaya nanda maikiranu kigima aye papasiko imeya umoroberio wechingero. By the way, 3 army band timanyeti okatara nkorororo na kibono gokoraina naro amange I don't know nkoro kuburia muragikira muri studio me kabisa igangoranga tende good mayete nga special to special request sasa umegusa kwa mbaya yani hapo sasa nikisikia hata sikie tende asabana njanje abana baya abana bangwana ajeje biebona sana papasiko mwancho murigiriro nyarako bakone kinga chibi chamuriro cya gucera senchira yobo ikirano saramo manyiride mose tonyara ko batukubatara nare gwetera asomono abwebi manyero nakoganero burigiriro bujagati yabo oburigiria bwo muroberio gwechingaro chaito.